වරු මේ ඉන්නේ පාසලට අලුතෙන් ආපු ගණන් සර්. මම නම් දැන් හැමදාම ඉස්කෝලේ නෝව. ඔය මූණවල් දැක්කම මට තේරෙනවා සෝමාලියාවට පාන් කෑල්ලක් දැම්මා වගේ කියලා. මං කිව්වේ මේ හොඳ ගණන් උගන්වන සර් කෙනෙක් නැතුව දැන් මේ ගණන් උගන්වන හොඳ සර් කෙනෙක් ආපු එක ගැනයි මම කියන්නේ. O level වලට ඔයගලන් අනිත් විෂයන් වලට මොන තරම් දක්ෂ වුණත් ගණන් විෂය ෆේල් නම් O level fail. O level පාස් වෙන්න නම් හැමදාම පාසලට එන්න ඕනේ. හැමදාම පාසලට එන්න නම් ගණන් උගන්වන ලස්සනට ගණන් උගන්වන සර් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි පාසලට අපි දක්ෂ ගණන් ගුරුවරයෙක් ගෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සර්ගෙන් ඔයගලන් දැනුම පුරව ගන්න මේ සර් විවාහක සර් කෙනෙක් දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට දරුවන්ට වාගේම උගන්නාවි. හරි සර් පටන් ගන්න. ஐயா நோனா ஒயாගේ கடை கீழே தாக்கணும் ஒக்க மாட்டேன் அப்ப போனாட்டுங்க அடே தம்பி இங்க வா டப்புனு வாடா இதுல வந்து 5 வயசு 5 அந்த கடையில் பாரு சீக்கிரம் வா பாரு யா தம்பி மளிகை கடை ஏ தப்பு கேளை அடுக்கடா நோன்னு நான் மாட்டேன் அட்ஜஸ்ட் துணிச்சேன் அட்ஜஸ்ட் துணிச்சேன் ஜக்கா ஓக்கம் What's that? தியானோ எங்க இது அடே தம்பி அந்த ஸ்டாக் அந்த நியூ ஸ்டாக் அப்படியே எடுத்துட்டு போடு எங்க போடு அப்ப முன்னாடி நான் அஸ்கரண்ட தம்ம நான் அக்கா ஐயோ அக்காவும் படண்ட அந்த ஸ்டாக் போடுடா இங்க சீக்கிரம் சைஸ் ஓகே திகவடி கொட்டக்கடா வீடப்பா படக்கு தம்பி இங்க வா அந்த டீ பேக குடிடா இங்க வாடா இது வந்து இவ்வளவு தச்சுக்குடி மெகா ஓகே என்ன இவ்வளவு தச்சுக்குடி 5 நிமிஷம் தான் சீக்கிரம் தச்சுக்குடி நங்கி டேலர் මේ පැත්තට මල්ලි අපත නංගි අර පැත්තට මල්ලි පිටිපස්ස අප මාසිනා ඔක්කොම නෝන අපේ කඩාව ඩිචාසින් යන්න ඔක්කොම නෝනා 2 1 2 5 6 7 පීස් தானே அப்ப 7 பீஸுக்கு வந்து அந்த கலர் லெட்டர் எடுத்துட்டு வா யா 5,000 5,000 ஒக்கு மாட்டுக்குறேன் நான் என்ன நோனா கடை உண்டு ட்ரெவில் பாருண்டா தம்பி அந்த கொஞ்சம் ட்ரெவில் பாரு பெட்ரோல் எடுத்தாங்க கொஞ்சம் ட்ரெவில் பாரு பிள்ளையோட வந்திருக்காங்க டப்பர் போய் பாரு அப்ப அன்று மல்லிகை இன்னும் ட்ரெவில் எடுக்கணும் தால் எடுத்து என்ன ஆயண்டா ஒரு காண தானே என்ன ओके ये गाना क्या है ये 10 से අඩු නෑ ඔට අඩු කරන්න බෑ නිකන් දෙනවා වගේ එපාද මේකද බොරුවට අදින්න පා ගන්නවනේ ගොඩක් අය බොරුවට අද දෙනවා ගන්න සයිස් කීයද සයිස් අවුරුදු 5 ඕකේ මේකේ සයිස් තියෙනවා අවුරුදු 5 තියෙනවා සයිස් නෑ මේක විතරයි තියෙන්නේ එපාද තියෙන බොරුවට අදින්න එපා ඉතින් දැන් ඔක්කොම ඇදලා ගන්න තු යනවා හලෝ ආනංගි මේ මම මේ සතේ කරලා දෙන්න. ඔව් මේ සතේ කරලා දෙන්න මේ පොඩි එඩිටින් වගේක් තියෙන්නේ. මේ මම මේ සතේ කරලා දෙනවා. ඕකේ? ඕකේ right.
හෙලෝ මාසයකුත් වෙන බබිකුත් හම්බෙදින්නද? අනේ කංග්‍රැචුලේෂන්ස් නංගි. මේ මොනවාද මට මේ සතියක් දෙන්නකෝ. මට සතියක් දෙන්නකෝ. මේ පොඩි එඩිටින් වගේක් තියෙන්නේ. මේ මම ඒ ටික කරලා මේ මං මේ ඉරිදට දෙන්න. ඔව් මට සතියක් දෙන්නකෝ. හරි. හෙලෝ ආනංගි. අනේ බබා හම්බුණාද? කංග්‍රැචුලේෂන්ස් නංගි. මේ මොනවාද? ඔයා මේ ඉරිදට මට කෝල් එකක් ගන්නකෝ. මේ ඉරිදට කෝල් එකක් ගන්න. මේ හරියම පුංචි වැඩ වගේක් තියෙන්නේ. ඒක කරපු ගමන් මට දෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඔව්. මේ ඉරිදට කෝල් එකක් ගන්නකෝ. මතක තු ගන්න ඈ. හරි. හෙලෝ නංගි. බබා නර්සරි යනවද? ඒක තමයි. මේ මොනවද මේ මම මේ තව දවස් දෙකක් දෙන්නකෝ. තව දවස් දෙකක් දෙන්නකෝ. මේ චූටි එඩිටින් වගේක් තියෙන්නේ. මේ ඒ ටික කරලා මේ මට දවස් දෙකක් දෙන්නකෝ. ඔයා මට අනිවාර්යෙන්ම පදවතට කෝල් එකක් ගන්න. අනිවාර්යෙන්ම මට පදවතට කෝල් එකක් ගන්න. මේ මං කරලා දෙනවා. හරිද? හරි. හෙලෝ නංගි. මේ මං ඇල්බම් එක හදලා තියෙන්නේ. එපා. ඩියෝසුනා හොඳ වෙලාවට ඇල්බම් එක හැදුවේ නැත්තේ. කමක් නැහැ. නංගි දෙවෙනි කසාද කරනකොට මට කතා කරන්නකෝ. මම ෆොටෝ ටික ගහලා දෙන්න.